Apa? Tak macam kita orang. Cegah. Apa cegah? Tak lah aku ah. Kau main makan apa bi akhir ya? Apa? Cegah. Akan to tedung to kalakona. Cegah. Apa ile? Duh, nak jak bedang orang ki urut tedung salah kowe. Ki urut tedung ngapa? Pakai mulai tibki aku metu makan diri ya. Cegah. Masa apa jengah? Marala le, ki kopi bae kok gulumak pinar. Aku kopi dari Dimang, pula kencil kaki cerese kebaik kopi wingko. Coba nalako taman oleh bese. Cere ino main jeding cere. Jak wong kaki mak lah aku apa tak apa ile. Kan makan, siapa aja ngangok? Duh, ya Allah, mak dak yo gelo dik ya. Cek mun lambe tinggi ding suara anak ale. Agak merontua ate. Ting setia, pah tak lah ngalain kelap-kelap murni mur. Karo mun bede pese onga. Ting tade pese anga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adan. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ya Allah. Pacemperaki kodi nabti ni ya Allah. Pabaras aki akal bini nabti ni ya Allah. Mata la ko pasebe sepadang ya Allah. Aduh, agak lapar kan nak. Aduh, aku tak tiba-tiba aku tak sani ke keributan boleh keperok kan nak. Lek. Apa lo kau kan cere? Ribut orang ya. Apa lo kolokan? Lek, dari karena sen je lek. Ya kok tabuk bengket lek. Kakek, kau jangan tedung minta ngakana. Wak kakan pereng di dapur. Lako kere pakan tua. Ya Allah lek. Sampai apa kelakon kok cek kerola aku nagak dari lek. Cek kok benireng pong kebe. Sampai pikir kak, teti kalau tedung akan atai cerai kalau kau kaki kak. Tedung akan atai. Wah kakan tain di sewaro. Ya Allah le, sadar ben sing ngucak dek iya kangko iya le. Engko rela kena. Tak patut ben ngucak agak ji kangko le. Jaga bibir cak kur kunjel le. Bener tangko di ben melarat le. Tapi cak sampai bengal ngelunjak ala ben kangko le. Siapa tahu dari cuma ujian dari pangeran. Supaya jengkok ben disaper le. Dua apa kak? Macam cato ben. Engkau mulai dilambak ben kakek semelas menurut kak. Bila pun engkau. Reng bini sepekus ria le. Sebi sebenarnya maka kebedak nelake le. Meskipun agak engkau setia ria. Odik ria le. Sepenting sehat. Nasik beda. Engkau lapar walan le.